Ing'orita Maa TV amu enaang ena. Bwana Chief, Oi. adolta ajo kejing'ita olchamba. Ena nai ake nitiaka yiok, karik intae atua olchamba piilo aiteng'en iyiok. Kitijing'utua. Yes. Ajo lele naa kiremo taa nye pii nadolta nkitunguni toonchot pookin. Okay, toliki tanakata yiok ajo amaa taa amu nena kitunguu. Enena toi kiremore nigira aiteng'en irmaasai ajoki kenare paa ore irmaasai loota nkariak naa nji ikunaki. Ena tanakata eji drip irrigation. Yes. Toliki yiok eninkunakiki naa kai itik enkare peyie elotu omeu aim kulo paipi pookin. Amu ina enkae toki nagol nai toltung'anak lemening'. Esipa. Ore ena siai e drip irrigation naa keeta oloti kasi. Kake meeta entoki nabo sidai nalelek. Kesipa pii. Lazima piingaramia aigaramia entoki pooki sidai. Mpaka piinyang'u kulo paipi, eetae irpaipi laa lazima piinyang'u, nitopik lazima nelo olaini. Naa taata nibolu ore ena are naa kebolunyeki taata ore tenakata naa ataboluko tenakata ena block. Niaku naa mpaka peyie etii orpaip oshep atua enkop, netii likae oshep tenankae shoto. Niaku naa ninye oi supply ena are, neng'amu kulo drip lines. Drip lines tenakata kulo. Kesipa pii. Naa kitelelek oleng. Amu ore lelo kitong'et ogira aitong'aki naa kegira adoiki intona ena kitunguu. Kesipa pii. Naa ina are naa aikiti ina are edoiki kake continuously miany itubulu. Niaku atiaka nai ntae eton ore tenakata ena naa early stages kitii. Esipa pii. Eton itu kibaiki enkata duo naji ilepu ake kitunguu. Kake tenintoki nai alotu baada owikii uni, nintoki ajo kemaa doi kenapa kolapa shamba dii ele. Kesipa pii. Niaku ina paatiaka nai ore ena siai e drip irrigation naa entoki etipat oleng. Meya enkare sapuk, nemikincho orkasi. Kesipa pii. Niaku kibookino enkare ewuei nifaa piikaja? Peejing. Mitoki aaku keruko ake enkare. Mintoki ai waste ina are. Kesipa pii. Enewuei netii nena natii ena daa niyieu. Ena Ore tenakata vile natiu kuna nemeeta ninye matejo tenakata wiki tenakata ajo eeta tenakata vile natiu kuldo. Wiki uni. Naa idolta vile natiu. Netubulutua pii. Etubulutua. Ore kuna tenakata naa inaapa atii nursery. Ore peeleku ena peku, naitoki ai transplant ena peku, najo ore pemai waste ena nafasi naa mpaka paashukoki. Kesipa pii. Niaku nejia etiu esiai e dripping. Kesipa pii. Ke economical oleng. Mitumia enkare ainyalaa. Kesipa pii. Niaku aiko nejia. Pama tanakata Bwana Chief, ena sii duo enewuei tanakata niremo. Iyieu nijoki irmaasai ena wuei nai nikindim aitaki ina toki ilakii are, metaa tenelo nai nintobiraki enkiremore nemeyieu naa ewuei sapuk. Yiolo ajo etii iltung'anak oojo maata ewuei sapuk naidim airemo. Kamaa nai teeyie amu kitodolu ajo ore nai tenaa nanu venye nadolita tenaa elelek ninye menusu eka ena. Nitodolu ajo kiidim nai ataa keyau nena ropiyiani nijito. Ore ena sii duo nakata naidim ayau nena ropiyiani nai nijito. Yes, ore enoshi kata kaaliki aitobiraki. Tenibiru ele shamba naa indim anoto 200. Tenibiru. Tenoshi kata ena kiti nidolita. This is half an acre, this is another half an acre. Esipa pii. Eeka ena. Eeka nabo. Tenelo nitobirunye nitum iropiyiani nemeba toki. Kesipa pii. Amu ore kuna kitunguuni naa ore kuna tokitin naa ore entoki naimata naa enkare. Orkeek. Vile nipik irkeek wenkare. Kesipa pii. Ore piitobirakini enkare vizuri nesapuku nkitunguuni naa entoki natii enkilo imirie. Neeku ore venye naa sapuk naa niko sininye. Exactly. For example, matejo indim ataa inoto ntaani ile. Amu ore apa nabo nakesu natum intaani 4. Namirr te 50. Te 50. Per kg. Aya, nijo naa ntaani 4 nena. That is ama ntaani tan, that is 4,000. Is it? Amu ore naa one ton naa equivalent to 1,000 kgs. Aya, nijo 4,000 nijo times nyo? Times 50 kuna 50 shillings per kilo. Nidol ajo ropiyiani kumok oleng. Kebaa nena ropiyiani? Niaku ore piitobirunye
naa indim anoto zaidi Kesipa pii. vile natum enkare vizuri amu ore challenge naa challenge sapuk naa tenetum enkare. Kesipa. Tenetum enkare nisuj enkoitoi maagizo orkeek aitobiraki naa meeta nchere peitu itum iropiyiani. Kesipa pii. Amu kepuku nkitunguuni sapukin niaku ore nkuti naa ore nkuti oleng nigira iyie aing'orr amu sapukin naa irkiloi kumok. Irkiloi kumok. Niaku kaisidai ena baye oleng. Kesipa pii. Amaa naaji bwana chief enelo niaku ituuno endaa aiko nji nelotu naaji enchan nelotu ainepu endaa nijo ena enkop niindim naaji netooko enkare enaa meeta erishata naji mekure eyieu enkare amu amaa naaji enelo nelotu enchan naa kelo oshi nesha pii tookuna kwapi melo naaji neeta naaji eniko pee earr naaji endaa nijo ena araki peetum niaku kasapuk enkare alang' ore enaa enitejo naatiaka naaji ake keeta ina challenge tenelo eeta erishata ena kitunguu nemekure eyieu enkare sapuk. Kesipa pii. Ore peelo neoku ore peelotu enchan peelo naaji enchan for example ninepu enchan naa kewosa niaku keyieu timing. Kesipa pii. You see? Keyieu nee keeta balancing sidai tempikata enkare peemelotu enkata nalo aishiakinore enkata enchan. Kake teninepu tenakata enchan etiu inji niaku ore entoki nawosh naa olchani ake lenkijape. Mintoki iyie aata haja enkare. Maitoki aata haja enkare. Kesipa pii. Kayieu naa kelotu tenakata enchan. Naiteleliaki esiai. Naiteleliaki esiai. Kesipa pii. Kake tenelotu enkata nao natubulutua loisoito duo aaku kitunguu niaku enkata naitauni amu keng'asi aitoki aaku keboluni tenterit mirraga naa ore peelotu naaji ina shan naa kelotu ainyal amu keeku kelotu aiwosa. Kesipa pii. Ore sii enkae baati e kitunguu indim aitau kitunguu atorrono market nipik store. Kesipa pii. Nirragie ilapaitin ile. Indim airraga ilapaitin ile itu inyala. Ore peilepu market neya market. Kesipa pii. Niaku entoki ena sidai oleng. Esipa ina. Metiu ninye enaa irnyanya. Ore kuldo nyanya idolita ajo ore tenilo idialo egira apa amu itu itumia drips amu ketii apa enewueji irpaek. Ore apa idolita naa ajo ketii irmapepeni apa ene. Ore apa naa irpaek apa oobore ene. Kesipa pii. Nakesu oleng. Toning'o? Ore tenakata idia ng'ota napa natii irpaek natii irnyanya naa ntokitin perishable kuna oleng. Kesipa pii. Niaku keyieu naa ore itum nepuo sokoni. Nepuo sokoni. Niaku nena tokitin eyieu naa iyiolo balance. Kitodolu kitunguu ajo kasidai amu tenelo naaji paa torronok enkop ning'as airragie nikintaanyu kunda kulie olong'i torrok. Tenelo naaji peepuku enaa naaji igira aimaki ajo epuo te Tanzania naa idol ajo kakumok tosokoni ning'as airragie pianyu enkata naikonji enkop asidai. Nejia eyieu ninko. Kesipa pii. Amaa tenakata amu noona tenakata nkapishi. Yes. Netii irkumok laa tenidol naa kajo ninche kesukuma. Kayieu duo naaji ninteng'en iyiok ajo okay noona nkapishi. Amaa tenakata nkapishi nijo kuna kai inkunaki emirata naa amaa kebaa impisai naidim naaji esedu nijo ena ayau? Ore enewueji nainyang'ua apa sacket ake duo enkiti sacket kajo encheta o200. Encheta o200. Napik nursery. Napikaki irkijanani nursery enewueji nitobiri naa irkeek ake atoosho napik enkare naidolta ninye ajo ore apa naa keeta ninye apa enewueji labour sapuk amu orkijanai apa oibung'aki apikaki tempira. Ore taa peetiu nejia nelotu aoku. Ore kuna kapishi kuna naa 600. 600 nkapishi 600. Kuanzia ende kwei mpaka enewueji teninken naa 600. Naidolta ajo itumira aisho. Naa atimira mpaka 70 shillings per one. Moja 70 shillings. 70 shillings. Paatiaka nai ntae ore kuna ore ena toki naji olchamba naa entoki etipat oleng. Ore olchamba ena daa naa kenyai. Keyieuni. Ore enias timing sidai metaa iyiolo ajo ore tenkata naje naa ewuei neje. Ore enkata naje naa ewuei neje. Naa kanapik ninye engarri naya 100. Ore within 1 hour mekure duo aata. Itimira pooki. Atimira pooki. Na imirie 70 mpaka 80. 70 mpaka 80. Naa ore paamiraki kulo ilamirak sinche oopuo aamirr namiraki 70 nemirr ninche 80. Nemirr ninche 80 netum miadai sinche shilingini. Niaku ore meng'oshosh olchamba. Meng'oshosh. Ng'ura siyie tenakata ena bene kitii wuei. Kakili ore ele apa pookin aiconcentrate aaku ninche ake napik iltukutukuni neponunui enaang' neyai naya town natii ene naji Konza
naya Kitengela, Kesipa pi. naya Kimala tende. Ehe. Dolta ajo neton ake etii. Neton ake etii. Nitaa iltung'anak busy lainei. Kesipa pi. Ore ninye kaata ntoyie naa ore peiko neeta nepuo amirr. Nepuo amirr. Ore adake neeta nkutoki naayieuni nemiri kuna Nepuo ninche iltung'anak amirr, nepuo iltung'anak irkasin lenye. Kesipa pi. Neeku embaye ena sidai oleng. Entoki ena nemekintupukoo. Mikintupukoo. Mikintupukoo amu Kenya etii ang'. Neetai greens, etisipa. Tenijo bwana chief adamu empakit naa enchata o200 inyang'unye. Kaa nijo naa tawosh iropiyiani naitawuo ake duo ninye ena kiti siai duo nabanji mpisai kumok. Okay, tenijo ama 100. Ore 100 te 70 naa nyoo? 7,000. 7,000 te 70. Yeah. What about 600? Ore nimirr 600? Ajo mpisai sidan oleng. Yeah. Mpisai sidan oleng. Yeah. Kitodolu ajo It's around nitum iropiyiani kumok oleng. Mpisai Nidolita taa ena kiti sehemu. ena kiti Najo amaa ng'ole tenakatipika ena dipping pookin naibung ake duo napik garbage Ehe. te season nijo ena. Kesipa pi. I'm telling you ore iropiyiani. Enaata ore iropiyiani ninoto naa iropiyiani. Iropiyiani kumok oleng. Enkaraki ake duo ena siai. Ee. Nadol sii ajo eeta sukuma tende wueji, adol ajo eeta spinach. Etii, Adol ajo etii. olchamba lemeeta entoki nemetii. Ee. Nadol sii ajo ore irnyanya indipa sinye No, atimira irnyanya. Ehe. Tenakata ore tenakata agira ai-prepare ine wueji pookin. Ehe. Kayieu nai-prepare tenakata, naitoki ai-prepare Ehe. paing'oru ai toki naitoki apik. Kesipa pi. Kake iyieu niyiolou erishata ajo kanyioo eyieuni tena rishata. Kesipa pi. Ninye eyieu nayiolou ajo kanyioo eyieuni te market. Ehe. Paa ninye ipik piipudari iyie market. Kesipa pi. Amu ore endaa natii ele shamba mamut Mimuti. mpaka kipaa iltung'anak oonya. Kesipa pi. Neeku keyieu ake nias timing sidai, Ehe. niyiolo ajo kanyioo demand Kesipa. osokoni. Osokoni. Ee. Neeku ore rishat ing'or peyie itumoki esiai eramatare olchambai. Ee. Okay, bwana chief. Mhm. Atodua ajo mbelekenya eramatare. Mhm. Mekure enapa ramatare ang' ena ormaasai. Mhm. Kayieu sii ninosaki iyiok ajoki amaa ena ramatare kai ingira aikunaki amu ore kulo meregeshi apa iyiok okay kibulu enkumoyi ang' nemetii apa ena ramatare. Kai ing'ua ena peku okulo meregeshi lino? Okay, ore ena peku Ehe. naa empeku e South Africa. Ehe. Ore elde merege kitok naa ole South Africa ninye. Elde kitok. Ee. Ehe. Ore ele Ehe. nalo nanyokie Ehe. kake ore ake sinye empeku enye Ehe. naa le South Africa. Ehe. Kake likae sarge naa ele. Kesipa pi. Nayau apa ele meregesh Ehe. paa ore nkuon ele Ehe. neitiamaki ele meregesh. Nitiamaki ele. Aibelekeny. Aibelekeny. Ehe. Ore tenakata ele meregesh ele Ehe. netaboloko ntare 100. 100 tayari. Nkuon ele. Ehe. Neitiamaki ake sinye tenakata ele noong'otonye kulo. Ehe. Nkuon naita ele meregesh Ehe. eeta ake sinye nkerra 100. Kesipa pi. Neeku kagira tenakata expect ajo ore kipuito November Ehe. natum irkuon 200. 200 lookulo meregeshi. Ore enkae Ehe. ore ena siai eramatare ena natii ake ntae naa isidai. Ehe. Ore kuldo kuon Ehe. ore apa tenemutu eewuo kuldo apaitin Ehe. naa kebaya 30s. Kebaya taa. Kake keita irparakuo. Keita. Ponu ake neya te 30,000 Ehe. neishirr nejo iltung'anak loopakiteng amu namuka ormaasani. Keyieu ake nepik osotua atua Naa eramatare. ore naa tenkaraki iltung'anak lang neyayie naa kulie 20. Esipa pi. Kake irkuon letipat. Ehe. Empeku. Ehe. Empeku. Ehe. Neeku Ehe. empeku. Neeku ore tenakata ele meregesh Ehe. naa ormeregesh ele sidai oleng. Ele. Ormeregesh sidai oleng. Kesipa pi. Neeku aiko nejia. Ehe. Ninye majority okuldo kuon. Ehe. Elde kuo ake, adolta elde kuo obayie tende. Ninye ake. Ore kuo obayie tende wueji otashare elde kuo lekine Ehe. naa ninye eewuo elde meregesh. Ninye ikawuo elde kiti meregesh kiti. Ehe. Neeku elde taata ikau ninche ele ledukuya. Elde. Kesipa pi. Neeku Ehe. ore kulo kuon looldupas, Ehe. ore eeta lapaitin okuni Ehe. naa ai ready piimirr 6,000. 3 months. Eeta lapaitin okuni. 3,000 tenimirr enaa nkiri Ehe. nimirr inkeek ile. Inkeek ile. Orkuo kini. Ehe. Liangira arishie enkerr araki olonakita. Kesipa pi. Neeku Ehe. keeta ropiyiani. Mhm. Tenikimbung ena ramatare aikonji Ehe. nemeeta enikinko pee kintoki alau enkoitoi nikisumie nkera. Kesipa pi. Ore mahitaji ino makewon Ehe. meeta nchere piitalaikini. Piitalaikine. Kesipa Amu pi. ore eniata ntare, Ehe. ore piata ninye ntare hoo duo neishirr irmaasai aajo kenya ntare enkop, Kenya nkerr enkop amu nkerra duo oshi ishirr oleng. eishirr kake Ehe. kadol nanu oshi ajo mesipa ina. Kesipa pi. Amu ore nanu naa kara olaramatani oleng loonkerra. Ehe. Nitu adol nanu. Nitu idol ina duo kinosata najo Ore entoki nayieu nena kerrai, Ehe. nena kerra Ehe. naa piincho irkeek vizuri Ehe. tenkata naishiari, Kesipa pi. neok enkare safi, Kesipa pi. nenya shumbi, nemilo ainyisho enoshi shumbi e magadi. Ehe. Nincho noo Vital. Ehe. Toning'o? Kesipa pi. Neeku noo Vital, Ehe. noo ng'ombe mix, Ehe. nena shumbii Enare naata madini sidan tiatua eramatare. tiatua eramatare. Kesipa pi.
Neeku nejia etiu. Ama taata bwana chief irmeregeshi lijo kulo amu kadol ajo karraka ewuei sidai oleng peemelang'aki irkulie shora ake peemepuo enelakua. Yes. Meyieu naaji eramatare nijo ena enoshi yiata ormaasai naishori metoriko ntare amu adol ajo olale ninche lenye etii openy. Ore oshi oloing'oni nemeyieu nenauru. Kesipa pii. Meyieu nenauru. Keyieu naa keeta ewuei specific nipik nedaa, neeku ore peeku iboloki entarei naa nemenaura. Kesipa. Nemenaura. Neeku ena ramatata enye mincho eyiatari apuo eniatua amu kiarr nenanau nemeitokini aapik inapa shonito naapik irmaasai aapik irmeregeshi. Kayieu naaji niyiolou ajo ore tenadol talai ajo meeta obo oota enchoni. Metii ormergel lai oota enchoni, mepiki inchonito. Kegelari. Kesipa pii. Neeta ewuei enye kando. Keeta ewuei enye, keeta emuatata enye kando. Naa ore nemesuj intare enewuei aitiamaki intare. Kepikakini intare emuatata. Ore kunda naayieu ormeregesh nepikakini intare. Neeku kegelakini. Nebik ormeregesh aa sidai neeku peekintaki empeku. Kesipa pii. Neeku ina eramatare sidai. Naa nijia etiu oloing'oni. Dolta kuldo oing'ok lai. Ore elde oing'ok lai naa nijia iko. Melo meipang'. Meipang' pii tena wayai. Meipang' aikata. Ata enkolong' nabo mesuj inkishu. Teneeta enkiteng' nitauni enkiteng' atua waya. Kesipa pii. Neeku neokisho nedaa tiatua neshuko alo airrag kake mesuj aikata nkishu alo asuj endama pookin. Kesipa pii. Neeku meeta enauru naji kenauru ninye alo duo asujaa nchoo. Keton ake tenewuei neeku nkishu erewakini meeu aiko enkata nabo enkata. Naa ina eramatare sidai. Ina eramatare. Basi entoki naatoi ena nijo factory naa ninye nikindong'oki empeku. Neeku mpaka piigolie naa melelek taa piitum. Melelek. Neeku ore piitum niimbung' pii akurraki. Kitodua ajo eramatare sidai oleng. Eramatare naitiship dii ninye nkonyek amu ore ormaasani pookin naa enedol entoki nijo ena naa keshipakino oleng. Naa ashe oleng amu inteng'ena yiok tesiai nijo ena amu ketii iltung'anak naa keeta eramatare sapuk oleng kake meramatita enaa peeyieu. Nemetumito nitu ibelekeny enkumooi. Kelo ninepu ajo ore eramatare nikiata naa napa ang' ormaasai. Entarei naa ore piireu osokoni, ore enkerr musima natoishe eisho tiang' naa inepu ajo eton apake aa nkalifuni uni arashu nkalifuni uni omia tano emiri. Kake ama tanakata irkuon nijo kulo laa ore kuldo kuon mesuja ninye kuldo kuon. Mesuja kuldo kuon. Nemaata orkuo lamirr tine chini ya 15,000. No 20,000 ake neilep. Mpaka 30. Mpaka 30. Amu ile mpeku. Kesipa pii. Kake tenaata orkuo layieu nareu osokoni naa kuldo otii atua kunda tare kumok. Naa alo amirr inkeek ilo orkuo loolapaitin aare okuni. Ilapaitin aare okuni. Nitodolu ajo eramatare naa biashara ina nikiasita. Yes. Kayieu taa naaji naa ore naliki ntae ajoki ore ena toki naji enkulukuoni naa entoki etipat. Management enkop. Ore enkop naa indim oltung'ani aimaneja niramatishore. Ore ena wuei naikarra naikarra apa around 50 acres. Ore ena shoto paddock ena kiti paddock around 50 acres. Naaku nadung' around 20 acres. Naa nona nkujit naitawuo. Naitawuo around apa 6,000. 6,000. Kake aishoo nkishu tolapa ameyu. Ore tenakata kuna naata te store naa 4,000. Nayieu najo ore ebaiki olapa le tomon nemayieu nitoki kuna kishu naalepo aipang'. Neeku kuna kujit enya, kuna kujit aitotiyie neshuko aapuo airring'a tiatua waya tene. Neeku ore enaisho nkishu 40 naisho irbeeli 20 naa ore inakata pookin naa keeku kelepitoi ake kule, kelepori ake kule, kelepi ake kule, eetae kule tenaa vizuri, nemitoki nkishu aasasu. Ang' noong'otonye kulo asho amu kelepo tenakata noong'otonye kulo asho. Around ilasho 40. Neeku kayieu naaji najo ore management enkulukuoni naa entoki etipat oleng. Neeku kenare peyie naa iyiolo ormaasani ajo idung' naaji nkujit nijo kuna. Yes. Amu etaa irkumok naa tenidol naaji nejo. Neji torrok. Keeta chief nkishu e grade. Maata. Kake kuna kishu ake igira siyie ajo piiramat. Oleng. Metaa ore taisere nemelau kuna. Ore enkae baye nayieu najoki ilaramatak. Meetae eramatare sidai nalang kuna kishu osaiwal. Kuna kishu. Meeta kuna kishu complications enaa enaata kuna kishu ekule. Kahadi kuna kishu nemeeta enikena environment. Neeku ore piiramat kuna kishu aitobiraki nipik iloing'ok sidan. You see? Empeku. Enaa naaji olatoki oing'ok litodua. Amu ore iloing'ok naa ole Nanyuki. Ole Naivasha. Ore piipik naa kulo asho etoiwuoki. Naa lasho le maana. Neeku ore metaa keeta nkishu endaa neeta enkare naa kaisidai oleng.
naa mpaka pikintumia enkop nikiata ai utilize nikidung enkata nikitudung'o nkujit Kesipa. neeku iyata ewueji nidung nkujit neeku ore enkata entorroni enkop enkata olameyu amu ore oshi tenkata olameyu ebaiki olapa lioudo tenakata ele apa mpaka ole tomon naa inakata oshi eirowuaju olameyu naa keeta nkishu inonok entoki nanya entoki nanya. neeku naa kiropiju olameyu teilo aramatani oota endaa nanya nkishu enyenak Kesipa pi. neeku ore tenakata kulo beili amu 4000 naa kaiteru aishoosho nkishu Enkata nigira aipangaki pee itumoki aishoo ena ramatare. nemitoki nkishu aapuo eniado Kesipa pi. nepuo naa kunda kulie kishu naagol nijo irmong'i nijo nyoo ntawua nkasho kake ore kuna kishu lipong'a sapukin nai kulo asho netoni tiatua ena waya neitoti. Kesipa pi. Okay, ore tenakata enaa kuna tare kuna kuon naa nolatu merkei sapuk Olatu mireki sapuk. olatu le South Africa kake mitiamaki ninye nena tare nena kuon enyenak Mitiamaki nkuon enyenak. mitiamaki nkuon enyenak nolatu likae merekesh le Nanyuki neeku naa ore Neeku imbelekenyaki. mbelekenyaki meidimayu piincho mitiamaki amu keeku keyau inbreeding neeku nijia etiu iyiok ena ramatare oontare Kesipa pi. mincho ormeregei mitiamaki nkuon enyenak Migil aitiamaki nkuon enyenak. Amu kitoki taa eramatare menati. Tenelo nai metaa kigira aaku kitiamaki intare enyenak. ndio ore tenakata enaa nkuon nijo kunda for example ore enaa enda kuo naa enelde meregei kiti hata unaona vizuri kelio Kibala pi. kibala enelde meregei ninye kiti ninye tenakata etoiwuo ilo kuo Kesipa pi. Naa ore tenakata baadaye kelde mereki sapuk intoki aibelekenyaki No. enaa kai inko. kaloito aing'oru ai peku different Enkai peku different. naisho ninye metaa ninye naitiamaki kunda kuon Kesipa pi. tenigira aing'or kuna tare naa keeta orangi ng'ura sii enda kerr ore enda kerr orangi onyori naa ormeregei sapuk ore elde likae otoiwuo ninye itiamaki elde meregei Mereki sapuk. elde meregei sapuk ore kuna kulie kuna naata orangi odo naa enelde meregei kiti Kiti, kesipa. naa ore peini irkuo lenye nepiki orangi lenye lelde meregesh Peemelo ake neshula. peemelo ake neshula metaa ekingil ake apik oloti rangi Kesipa. likiyiolounye metaa amu kitaa naa kiyieu nikipik ajo ore esiai eramatare Naa biashara. naa biashara sininye Kesipa pi. peyie kidol ajo peemikimix biashara Kesipa. paa tenetii oltung'ani oyieu ormeregesh lelde meregei sapuk Nemelo ake intapong'oki shelde. nemintapong'oki aisho elde Kesipa pi. neeku nejia oshi kinkunaa lasima piipik orangi oitodolu hoo netii iltung'anak enaa iltung'anak lainei oidipa apa ninche aibung'a neeku keyioloi ake ajo ore ele meregesh ore ele kuo naa enele meregesh Nelde merekesh. kake ore entoki nairaisisha naa lasima piikipik orangi lenye Neeku bwana chief ijito ore toi sinye ena ramatare naa biashara tenakata. biashara Biashara pi. Kabisa. Amu ore irkuon oini enaa nai nigira ainosaki. Ore irkuon oini enaa nai nigira ainosaki iyiok naa iloitokini aamirr tooropiyiani etipat. Yes. Naa ore lelo kuo lekidolta tenewueji lijimirie nkalifuni 30 mpaka 20 naa kuna kerra naagira ayiu. yes ore lelo meregeshi Netii noong'otonye atua. netii noong'otonye atua kuna Kesipa pi. tookuna tare egirai aitau naa idolita enetiu ena peku ajo etaa empeku ilepua aaku empeku sidai Kesipa pi. empeku sidai idolta kuna tare ajo ore tenakata enkerr sapuk kuna kerra naa enimirr enaa noonkiri naa imirr ake mpaka around 15,000 Kesipa pi. enkerr neeku kintaa biashara amu ore eramatare pooki peekiret mintaa prestige Kesipa pi. mintaa duo sikarr mintaa eramatare sikarr Esikarr. intaa eramatare biashara Biashara. amu inakata kitumoki eramatare ataramata Kesipa pi. ore ena niramat nikiramat sininye. neeku keyieu naa mikintaa eramatare sikarr kake peekintaa entoki naret iyiok Kesipa pi. Nekidolta ajo keeta mpaka enkare, ewuei naokie enkare tiang'. nemeok enkare osilankeni ore oleng kayieu naaji naa ore kuna tare ainei neme oleng peewok enkare enterit Enkare nairragita. enkare nairragita naa peewok mpaka peewok enaare oltinka Kesipa pi. enaare amu ore enaare nemitoki asapuku minyoo nemitoki asapuku irkuluk toontokiting Kesipa pi. neeku aisidai enaare emashini Kesipa pi. alang enaare enkop Paamaa nai bwana chief amu kelo oshi amu kiyiolo ajo kira irmaasai pookin naa kelo tanakata nikiing'orr amu itariki enaa kepuo nai nidimayu neshulari. Oo nai enelo niaku eshomoita kuna ntare inonok netum likae meregesh nai litu kintiship iyie amu kelo taa ninepu irkulie maasai tenaa ore tena murua nitipika apa sheria ajo menare peyie ishori irmeregeshi metusuja ore ina nemekure apa kitii inewueji mayieu nadol ormeregesh olotu kuna tare ainei melo ninye olalai neeku ore tenakata kitii enewueji naa kekinyokita irpayiani lelatia nimbok ormeregei lino nipik ewaya nepik olikae ewaya olenye pee kwanza
peemeaku ore tenkata nemeishiari neitiamakini ntare. Kesipa. 2 mikiyieu mpaka sii piinyok oltung'ani aun breed ino. Pooki piitumoki aitobira biashara sidai eramatare niun empeku niyieu tenaa meshulushula ntokitin. Kesipa. Niaku lasima piikiaku strict tena siai ena ramatare. Lasima nitediak irmaasai amu Hapana. ketii taata irmaasai loonkulie kuapi naa kelo ake nitediak aisho irmeregeshi meshomoita nkulie tare. ore oleng ore tenakop mooleng. Kesipa. Mooleng. Mooleng ina amu kinyokita naa ajo lasima peeking'orr empeku. Kesipa. Tejito akeyie boiboy ino. Tejito akeyie boiboy ino kuna pee. Ya. Ah. Manara entare nijo kuna naata muna. Amu kadol ajo ketii naata muna. Kanyo pee etii naata muna netii nemeeta. Okay, ore kuna naata muna naa enkiti ayioni natii school. Nejo ninye ore nanu ore amu kalo nanu ilo school naa kalo nalo oleng naa ina kalotu naa etipikaki nanu ainei muna metaa ore payieu nayiolou ajo kuna ainei. Oh, kesipa pii. Neeku olamali oyiolounye sinye eramatare enye. Eramatare sinye nayiolounye ninye. Enkiti ayioni natii form 1. Ninye taata ilo oota muna. Neeku indipa kitodolu ajo ira naa ormaasani oyiolo eramatare amu keyiolo taata enkerai ajo ore tenkishon naa ena toki ene maana. Lasima piintubulu nkera tesiai enkoitoi sidai eramatare. Kesipa pii. Nimintodol kulikae kuaki kake ore ena ramatare naa peeyiolou ajo ore ena ramatare naa ninche nagira aisho misumata naa ninche etumie pooki toki. Naa ore peebulu ilo tung'ani ata tenelo aisuma neyiolo ake ajo ketii eramatare. Kesipa pii. Ata ninye tenekilo nikiroro osimui naa kaikilikuan ajoki kejaa eramatare? Kejaa ntare? Kesipa pii. Neeku oltung'ani ogira abulu tina pukunoto ina ramatare. Neeku keyiolo ajo kanyioo nagira aasa. Kesipa pii. Neeku naa isidai ina oleng. Kasidai ina oleng. Bwana Chief, atejo ama natii eramatare natodua ajo ketii irkuo kutitik. Adolta ajo enoshi rishat naajo irmaasai nolameyu naa kibala toi ninye. Amaa irkuo lijo lelo amu taata naai enaa naai paikilikuan ajo kelo nepurrokino irmeregeshi atua eramatare. Neyieu taata irkuo lijo lelo. Kai inkoni taata naa amaa naa irkuo lijo lelo kai inkoko peyie peemitoki ayau naai amu teniaku kelepu ntare tenkata olameyu naa kelo naai neyau naa kesasu neyau. Ore ina naa nemesidai. Kesipa. Mentoki sidai ina peisho ntare tenkata nemeishiari. Keyieu esiai eramatare naa ketii mpangilio. Kesipa pii. Ore teng'ole piidol embaye nijo ina naa enkiti makosa natupukuo. Naa keibidi piilo enkae milestone eyai ramatare naa ke expensive. Kesipa pii. Amu kelo nimbidi piinyang'aki nena tare nkulie supplement peetumoki aanotito kule. Gharama duo nemigira aitarajia. Nitu mpanga. Ata nai nkuti tare naabaya around 20. Ore nena tare either ormeregesh ake oinyalakini matii nanu aiko nejia. Kake kibidi naa tanakata yiok metaa ore nena tare naa peepiki atua wire neboitare irkuo lenye neishori enkae kiti supplement nijo enkiti oshi kurma naji pellets peetum kule. Kake mee entoki ina naai sidai. Meishiakinore piasa ina. Keyieu naai naa ore kuna tare pookin kagira apa aitarajia ajo ore mwezi wa 11 naa keisho ntare 180 tookuna tare. Ina apa mpangilio ai. Enoshi kata etoosho irkisira tenkop. Ore peosh irkisira tenkop araki musho olapa le 11 ore piijo aitoki alotu enaang' naa ketii irkuon 180 enewueji. 180. Irkuo ip are. Lookuna tare. Amu kenuta tanakata kuna tare muj. Aisho apa ntare 200 ormeregesh. Neeku kaata hakika ajo katumito irkuon 180 anoolong' naa kulikae 20 ootoiwuoki. Nindipa aijipanga tanakata atayiolo ajo ore kulo kuo tenelo peekincho Enkai naa inji inkunaki eramatare. Aitobiraki. Kesipa pii. Aitobiraki. Ore kwanza ore oshi eramatata orkuo naa lapaitin aja? Okuni. Aja? Are. 1 tenilo ewueji aiki ewueji sidai metaa keeta ng'otonye kule netii nkujit netii enkare sidai. Neeku tenewueji ishiakinore enkata enchan ore kipuo January
etaa nena ntare ore nikipuo arishe January February etaa kerishieki ntare kesipa ina neeku Nemitoki aisho enkae gharama sapuk. nemitokini aata gharama Kesipa. neeku ore tenakata irkuonoini tenkata olameyu naa keeta gharama 2 eitumia orpidilai kesipa ina kelotu orpidilai tenkata olameyu Ehe. neeku lasima piata irkeek Ehe. piinyok amu miduaya naa nkishu minosa Minosa enyamali Kesipa pi. araki minosa duo naaji osina Ehe. itii Ehe. neeku mpaka piinyok aisuj Ehe. mpaka piinyok aisho noong'otonye nena lelo enaa naaji nena kuti supplement Ehe. mpaka piing'orr naa pee eaku naa sinche kunda nkishu aa Kesipa. lelo kuon Kesipa pi. ore tene musho enaa vile neetuo naa naaji TV ena Ehe. ajo ninye ashe oleng Ashe oleng. ashe oleng amu nele oltoilo lang Ehe. oltoilo lang ele ore irmaasai etii enetii Ehe. kairoroki ntae pookin najoki ntae ashe oleng lainining'ok naa lina kutuk Ehe. lenkutuk ang Kesipa pi. pookin naaji entoki naitanap intae Ehe. kayieu ake najoki ntae ena siai eramatare Ehe. ore ena ramatare naa isidai oleng Kesipa. keidim ena ramatare aawa yiok eniado oleng Kesipa. kiindim ataas kulie sapukin Ehe. neme lasima paa enkop emiri Kesipa ina. neeku alternative nabo sapuk ina ena siai ena ramatare Kesipa ina. enyite matijing eramatare ooswam Ehe. matijing eramatare enkulukuoni Ehe. aa nchere Ehe. enkiremore enaa naaji enatejo Ehe. aa nchere eramatare oonkishu ontare enaa vile nidolitata Kesipa pi. nikintobir aitobir metaa ore entoki pookin niata oltung'ani Ehe. aa kiti o aa sapuk naa quality Kesipa ina. ore piipik entoki quality Ehe. naa inakata naa indim ataa meeta entoki nabo nemikintaas neeku kajo ashe oleng irmaasai lang looning'ito yiok laaning'ito tena kitesheni e TV kajoki ntae ashe oleng emanyito aanyok ayieu naisho ntae osiligi nchere mpaka ake peekinyok Kesipa ina. emanyito nikijo kitik matapal emirata enkop Kesipa ina. tung'ani oning'ito ena Mhm. entapal emirata enkop Ehe. amu meeta oloiputakine otimira enkop Ehe. ore confusion ake nikiyiaya Ehe. nemipukunye atua ina confusion Kesipa pi. kake emanyito aibung olapa kerreti ake lang leramatare amu keya kuna kishu nikiata nkera ang olaya Kesipa ina. eisum inkera meeta enemintabaya tenkaraki kuna masaa Ehe. tapalai emirata enkop amu confusion ake enaa enatejo Kesipa pi. neeku kajo ashe oleng Kitejo ashe oleng ilaing'uratak le TV kietuo duo enkang orparakuoni lang naa olarikoni lolosho nitodua ajo itanapa ntae esiai itodua ntae mbaa pooki eramatare enenkop enoolchambai enoonkishu nikitejo ashe oleng ore irmaasai pooki otumito yiok torkerenket lenkare narok torkerenket le Samburu tolosho pooki le maa kitejo ashe oleng TV amu eitaa iltung'anak letipat oleng naa isujitata yiok tenkoitoi sidai oleng nikigira ake aiteng'en intae nikigira ajoki ntae entusuj iyiok peyie kitumoki aiteng'ena irmaasai amu elo oltoilo oyau naboisho nelo oltoilo oidim aiteng'ena irmaasai tiatua enakop kitejo ashe oleng metamayiana ntae Enkai. ashe oleng ashe oleng ing'orita TV amu enaang ena Oh, my lady,